Ngikubingelela ngiphinde ngomukelo koSimanzoni sekuthela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi inyanga edumile laphana-ke ku-TikTok eyaziwa ngokuthi-ke uZikode uyachaza ngokwenzeka ngesikhathi-ke beyolanda-ke yona-ke imali yezibhuku ehamba naye-ke laphana-ke uPyramid. Bukele-ke angikudedele naye-ke laphana-ke uZikode echaza kabanzi ngokwenzeka beyolanda-ke yona-ke imali yezibhuku. Siyabonga. Sahamba nalensizwa le yabona lensizwa lethi akuphashwa la ungazopha no mana mfethu ngiyakuzwa mfethu kokusho mfethu ngiyayibuka nje le video yakho ibuye ihlekise kodwa futhi akuhlekisa khona kakhulu mfethu ubatshela iphutha abantu mfethu mabe uthi wena wangimambela igubhu ngoba nanga ngase ngishibilika sengishibilika ngiqaqaze cha Pyramid ubatshela iphutha lapha abantu mfethu asikhulume iqiniso mina ngakubambisa igubhu ngoba ngangisachama ngangeke ngichame ngiphethe igubhu ngesandla ngase ngithi wena awubambe igubhu kanti vele lezi ibhoku zakho ayishaye nombani ishaya umuntu ophethe igubhu ezashaya ibhoku mkhana eshabula mfethu wena mfethu yalulama kodwa uyazini mina into eyenza ukuthi ngibe notwete kodwa ngase ngisaba avuna ukungasho ngithi yabona okokuqala ngakungakholwa ukuthi inhlabathi oyithathile inhlabathi yakhona le inhlabathi yalapha ebhokeni ngempela okwesibili mfethu le mithi mfethu engangihlanganise lapha angithi eminye yayo ngayiphupha kodwa khona u2 engase ngiyikhohliwe okay sengiyikhumbulile manje kwashoda lapha uKhathi Besonga noMpika ayiboni uKhathi Besonga ngithi ukuthi ke nama saplana izibhoku zingasiqonde ukuthi siyaplana ngapha noma seziza ngempi yazo kodwa sikwazi ukuyidunga imiqondo uyabona ngicela ukukunikeza futhi challenge Pyramid ngicela ukuphinde ukuthi siphinde lapha mfethu into engiyicelayo kulokhu njengoba siya lapha mfethu ngicela ukuyilandela mina umhlabathi yonke into ngizozenzela ngihamba nawe me and you futhi yabona kulokhu ufuna kushuthwa ngicela kushuthweke kulokhu kusingenzi lento le ezasiyenzile ukuthi kungashuthwa sifuna ucameraman yabona nje labafethu lapha oMC Gwajo engazathi bengafika lapha no Ndlovu Tikida no King Zoso besishuthe mfethu yabona mfethu kube nalishutha lapha nazohleka usethu wabona istimela ngiyamuzwa by the way ngathi ijampile la ngasisuka nje ngicela ke ningibhekele uZikode ukuthi uyaphila sanibonani bafethu kunjani uZikode lo okhulumayo ngaphambi kokuthi ngene nje bafethu kule video ngizocela ukuthi ngilokhunzi ngiphephise umfowethu Pyramid phephisa ngane kamama phephisa mfowethu kokwehlele ngane kamama njengoba useyinhlungwini nje esibedlela bafowethu kusho ukuthi bafowethu nomndeni kaPyramid ngifuna ukuthi ungilalele ukuthi kwenzakaleni from last week last week I called Pyramid ngicela ukuthi kena uye lapha uhambe uyongithathela inhlabathi yakho I just need inhlabathi sizoyihlanganisa nekhubalo esihlanganisa nalo kuze izikwazi ukuthi kena lezi ibhoki zalapha zithene kamandla mangabe sifika okay is okay usho ukuthi ke umfowethu athi no Zikode angilinde wena mina ngoba wena uthe uyeza ngomsomluko okay kulingile mfowethu akunankinga what Monday Pyramid he calls me wangifonela bathi no Zikode ngiyile it's Sunday yes Sunday ngiyile lapha ngayithatha inhlabathi yakho kodwa kube nento engitshela ukuthi no Pyramid akuyona inhlabathi yakho le ayithathile uvele wayithatha inhlabathi ufuna uyongibuleza nezibhuki but ngithi mina no akuna nkinga mfowethu ngizobona kusasa akugibela iflight asekuseni that day it was Monday yes ngebhadi ke besithi kena asizukuyikhuluma lento
emakhamereni sisho ukuthi kwenzakaleni. Okay, it's okay ngoba sekwenzekile. Biza mfowethu. Imina loya ngiyafika eThekwini. Sithathe lenhlabathi sihlanze namakhubala engihlanza nawo bese kuphoqa futhi ukuthi siye lapha kusekuseni ngani ngoba ntambama kwakhona kuzomela futhi ukuthi siye ngenhloso yokuthatha ke le mali le yezipuki. Njengamanje siyahamba siyochela. You understand? Siyahamba ekseni siyafika siyachela sifaka ikhonkwana esifakayo ukuthi ikwazi ukutheneka amandla. Okay, siyajika sibuyele emuva. Yabona umfowethu into engiyibukela he was very excited. Uyabona ukuthi fikile sachela safaka ikhonkwana obvious zizotheneka amandla. Uyabona? Okay, ntambama ngekhathi zabo 6 same no Pyramid and we spoke each other ukuthi mfowethu asishuthi lento ayibonwa abantu lento. Uyabona? Because sizogcina sisilandeleka ngoba mfowethu siyithola le mali futhi mhlawumbe amakhamera iwona uziphazamisa akudala ngishiye gas ngithi mina no asi postpone noma postpone sihlehlele noma Friday athi hayizi kodwa sewuphethe ukusaba 700 meters sifike khona la ayile ngishiye gas yebo masamba 500 meters. Yabona emva kwethu vele kuvumbuka umlilo ongakanani umlilo. Ngimtshele mina uPyramid buka umlilo. Uyabona athi hazi kodwa ubulawa ukusaba wona lo mlilo yana siundlule uvutha vele. Ngithi hayi bukahle Pyramid awukwazi uvuthe lo mlilo loya. Mina ngisindlule khona nawe lapha athi hayi ngeke zikode ubulawa ukusaba. Uyabona bona ngiyasaba ngifuna uqamba ngasengiyezwa manje ukuthi no khona engalungile lapha esiyakhona. Ngizwa ngathi suphuka inwele ngiyezwa ukuhlazimula umzimba ngendlela engasukumi phansi ngithi no mfowethu asijike athi hayi asambe. Yona sithama siselelo 200 meters ibhodo likhona lapha ezansi ngithi mina kufike kube lento ethi babisa uPyramid iguphu nejabazana lezo ishisa ngithi mina Pyramid ubambela afuna ukuchama ngikhulume nale chain yami ngibambele chain kanje. Baba vele iguphu Tebe iguphu kade ngijabile ukuthi hayi lezi impoke ishaya umuntu ophethe iguphu. Let's go impoke azikushaya. Ngiyasala ngithi ngiyachama ngizoko we. Athi yawo sami kubelete. Athi yawo sami kubelete ngabaleka. Yabona mfethu. Yabona la lesibhake khona it's about 800 kilometers or a kilometer. Ngibaleka mfethu. Ngiyabona nje nginetengeza ethi we akasho ayizakhala. Yimi lo ngambaleka mfethu ngihlale almost an hour emotweni. Yoma sengifonela namaphoyisa manje ukuthi ke na abeze kunesimo la esikanjini. Uyabona? Hayi akutholakala kulokhulunywa ingisi lana kudlalwa nemculo. Mfethu I'm telling you after an hour waqhamuka umfethu emthunqa simfethu yabona mfethu yabona into engibonela lapha bavele ngayithatha kancane ipoka kuyonto okudlala abafethu thunqasa umfethu ngazathi mfethu bedrang ubuso enhlabathini kanje yes ngibona la yabona la nimbheke la umfethu ngathi bimbamba nama chain hamba isicathulo esisodwa bafethu yabona siyahleka wena kuyahleka bafethu ayi ngeke bafethu yekelani lento yepoki bafethu yabona yato le ngiyisaba ngiyicabanga nje manje kodwa Pyramid we uzenze yena lo yamhlabaza kusukona waseyipoki.